أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد هري مسبة جلبة تدبة باوي يتدى الله سبحانه وتعالى جولنا نلا دو محمد صلى الله عليه وسلم هري إذن ترى الله سبحانه وتعالى يهور لين سوابا يكوي يرلي إذن ترى الله سبحانه وتعالى suumaya on ko seeɗa lutti e mum ɗen toro allah yo hawrindin en e jaɓanede golle e hawrugol e laylatul qadri allahumma amin. haray inchallah miɗo toro onon adiɓe natude ɓen mo kala yo partage fiyo yimɓe ɓen naatu maximum haray ɓeyden ɓanginde ɗo ko yowdiri e fi zakatul fitre ko ɗum woni muuɗo. haray en ɓanginay ɗo ko honɗum woni muuɗo e ko honɗum woni haqiqa on e farlugol muuɗo, ko honɗum ari e muuɗo ka qur'an, ko honɗum ari e muuɗo ka sunna. Si ɗum feƴƴi ɓanginen est ce que muuɗo on hino sella eggingol e leydi naɓa e leydi goo wa kazalika ko waɓuto hombo ɓuri moƴƴude yaltingol muuɗo on. haray ko ɗe toɓɓe ɗo inchallah woni ko ɓanginten e nde yewtere meɗen ɗo eɗen wiyawa billahi tawfiq. haray ko addi kon inchallahu taala musidɓe julɓe tedduɓe, haray ko wiyete muuɗo ko zakatul fitre, yani ko zakka laɓɓinirɗum horuɗo, mana koko ittete fiyo horuɗo laaɓu e beru pergankoy e ella hoy koye o waɗi koye e nder suumaye o. faradallahu zakat al fitri tuhratun lissaim min allahwi warrafat. allah farli o zakka ɗo fi laɓɓingol neɗɗo horuɗo on e beru faljanɗe ko o falji kon e suumaye o. donc haray o muuɗo ɗo haray ko hunde farlinde e neɗɗo julɗo kala. donc haray mi andintina wona horuɓe ɓen tun noon ittante muuɗo, pay koye ittante e worɓe e rewɓe e kadi hay sowaɓe ɓen hara hiɓe ka nder reedu ɓe jibinaka taw ɓen kadi ittante. donc haray koyen faamu ɗum noon. donc haray ko quantité hombo ittete muuɗo, quantité on ko sa'an min ta'ami ahlil balad, ko sa'ire e ñamete yimɓe leydi ndin ɗon. joni wona enen ngol leñol ɗo ko maaro ɓurete ñamude, donc haray ko sa'ire maaro hiɗen andi etirɗe ɗen no ka men hiɓe inna ɗe muudore nden. si tawi noon nden ala haray ko honno warrete, haray koyo etire kilo ɗiɗi e feccere ma ɗum kilo ɗiɗi plus ou moins. donc haray ko ɗum ɗo woni ko ettete muuɗo ko mantoɗen 2 kilo plus ou moins ma 2 kilo et demi. donc ma ɗum si on tigi no mari sa'ire nden o etira nden ɗon jeyi. haray si ɗum ɗon feƴƴi ko homɓe jonnete muuɗon, haray muuɗon ko jonnete ko miskimɓe ɓen fi weltingol ɓe, fi kamɓe kadi yoɓe waawu weltagol ñande julde. haray ko ɗum jomiraɗo subahana taala woni gundo ko farlir ko muuɗo. al hikmatu fi zakatil fitre huwa hatta yakuna hunaka idkhalu farhatin lil fuqara wal masakin. haray ko waɗugol welo welo wonande miskimɓe ɓen e wonande wasiɗuɓe ɓen, kamɓe kadi ɓe welto nde ñande jeyi. haray noon est ce que hino sella eggingol o muuɗo naɓa e leydi goo? naam, si tawi yimɓe leydi ndin nokku goo ko ɓen ɗon ɓuri besonnade, tawama ɓen ɗon ko kamɓe ɓuri hatojude idi ɓeeɗa, haray hiɓe wawa jonnede. naam, misal muɗum wonɗo wano belgique kame wonɗon hino sella ka o ƴetta muuɗo makko on o naɓa wano guine conakry misal mum ma ɗum e leydi goo fi honɗum si tawi koye ndinɗon leydi hino to yimɓe besonniɓe ɓuri ɓeeɗa, donc haray ɗum ɗon hino sella. haray ɗum ɗo fof ɗum no ari e hadisaji ɗi annduɗa ko abdoullahi bun oumar filli e ibnu abbas, wa kazalika no ari e qur'an qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla. karmo koɓe firaɓe wi qad aflaha gonɗi manama man tazakka on ittuɗo muuɗo. ɗum ɗo woni ko faanda
wa zakara sma rabbihi o janti inde joomi makko ka iidi fa salla o juuli. donc haray ɗum ɗo ko dalil fottaɗo e karmokoɓe ɓen wonde haray ko fii iidi on woni ko yewta ɗo e wonde kazalika haray ko fii muudo on woni ko yewta. donc haray ɗum ɗon hino selli. awa haray noon ko waktu hombo zakka on yaltinte mana muudo on. haray muudo on karmokoɓe buy hino yaari wonde himo wawa yaltinede bila ñande suuma e wi go'o iɗa wawi yaltingol muudo on. e ɓurɓe heewde ɓe yaari wondema yo on tigi accu yaltinamo ila bimbi laylatul qadre bila bimbinoga e jeɗɗi on masalan haray mawɓe meɗen ɓen fuuta ko ɗon kamɓe ɓe tuugi ko ila bimbi noga e jeego on mana noga e jeɗɗi on ɓe fuɗɗoto yaltingol yani karamo ko ɓe wiya juuze ihraju gablal iidi bi yawmayn no dagi yaltingol muudo on adi iidi on balɗe ɗiɗi. ɗum noon no hara ko luutondirgol e wiɓe ɓe ya yaltin bila suma e wi go'o ƴetten mana makoɓe ɓen wonde iɗa wawi yaltingol e adi iidi on balɗe ɗiɗi mana si woni faɗɗiti janngo woni iidi bila hande hara iɗa wawi yaltinde haray ngol ɗon ko ngol ɓurete yarde. donc haray wa kazalika joni noon hino yeehi wagutu mum on ha ñande iidi on bimbi adi on tigui yawde iidi. si woni ha on tigui yeehi iidi haray hande kadi hina muudo haray ko sadaka tun simple o waɗi. donc haray ko wiyete muudo kon dambugal mum ngal fermi haray laawike. donc ɗum waɗi siide wiya en fop mo kala men yo partage nde yewtere ɗo feƴƴinana woɓɓe goo e yewtereji goo eko karmokoɓe waɗi fii yomo kala wawi ittugol oɗo muudo haray anden ɓeygunde fop koyo ittane haray tigui tigui on ko hunde tawayde ko farlande hunde tawayde hino hana mo kala hino hani wadde hunde joguinde dalil ka qur'an jogui dalil ka sunna. wala no wirɗen noon si tawi kadi enen en besonaki ka leydi ka wonɗen ɗon hino sella en eggi naɓen e leydi goo. ara inchallah ko ɗi konngudi ɗo wonno ko mi yiɗno andintingol ko kikiɗe ɗo haray meɗen heblade fiyawgol juulugol ngol ka haram makkatal mukarrama ɗo yimɓe no ɗuuɗi moƴƴa. si on tigui wattanaɗiɗa hande kaka yaasi on tigui juulata saabu hino joopa laylatul qadri on inchallah. haray ko musidɗo mon Ahmad Ba immorde ɗo e makkatal mukarrama sharia jiyad. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi toranike on hawrugol e laylatul qadre e min e onon fof e dendagal julɓe ɓen haray wa barakallahu fikum.